Yes, bakurikiye Kigali News ni 5 na Radio Empire. Kazungu ararinzwe bikomeye cyane, arimo arurizwa imodoka y'abasoroviye. Kazungu ararinzwe bikomeye. Yes, nizere ko mumeze neza. Kazungu ararinzwe bikomeye, abanyamakuru ni benshi, umutekano mwinshi mu nzego zijya zitandukanye, bamukize hagati y'amaguru yabo kugira ngo Kazungu ngo mindani, Kazungu wo mindani, Kazungu wo indani, abaturage biciwe ababo, uko mukomeza kubibona, itangazamakuru turi live, n'abyanga mutabyanga turayafata, twigera tunanirwa, gahunda zose ku murongo. Kazungu yemera ko abantu bagera muri 12 yabishe, ndetse abaturage bari bitabiriye ari benshi, ndetse na bamwe mu miryango yabo bavuze ko Kazungu adakwiye kujya gufungirwa muri gereza ya Nyarugenge. Aba ni abaturage ndetse ni bamwe mu miryango y'ababuze ababo bari bitabiriye kumva isomwa ry'uru rubanza. Kazungu Denis agiye gusubira kuri gereza ya Nyarugenge nkuko murimo murabibona. Kazungu bagerageje kumuhisha, ariko muri kazi kacu ka buri munsi amashusho ndizera ko mwayabonye, nimutanumva n'amajwi neza murasa kubyihanganira. Bamwe mu bashinzwe abasoroviyo bafite inyenyeri zigiye zitandukanye, ndetse abakomeye muri CSS abangaba nabo bose bari bitabiriwe, yaba abambaye CID ndetse n'abambaye impuzankano za polisi y'u Rwanda. Tunashimiye abapolisi ndetse n'abandi bitabiriye hano hanze. Kazungu hariya hirya gato, Eric ari hirya gato, mu kanya gato turaza kugerageza tuganire na buri umwe wese witabiriye hano. Imodoka irimo Kazungu Denis, iyi niyo modoka Kazungu Denis yari arimo nkuko mubibona, akaba yemera ibyaha bigera mu 10, aho nanone buri cyaha perezida w'urukiko yagiye akibarira imyaka kimwe cyose kigiye gitandukanye. So